Wana kublai yak sarkar ya kaba kala khot yangi omde tang yangi ring yo iru bakala khot ya ki dorbar terari roper kum ki dorbar snong dorbar rai ki dorbar hima kadis konsil bad iksen bahalang bad kumju yo jitem bagin sakhot ya ki parti roper bad penbet ya kena kam nama boleh nadu basdang hi ngala transai ba ka jing ya penbet ya upur sam kamdei ke jing sule lendet da mano ka habandei banda wat jing habandai leng ba ka jing tuat jengmut lan ni habandai leng ba ka jing hunlang lan ni ka jing yabit ya biang lang jong baro ki trairi muluk da baro kita ki stakeholder ki balong angsan ha kan ni ka jing penbet ti mila nakalian jong sarkar kala batayangi yak ei ke ba lale lang ba kini ki san bat kendru tili ki panai lang ba ki regional committee ki boker but ki laya thuru yangi ba kan first phase kumba kalong imta kadon tang riu tili ki sektor ki ba ki persyang penbet but ya ki week sektor ki bang ui ke ba khan sakham e kumba blok 1 blok 2 kalang pi bat kui kin sawan ha pali ke ba ala ta phase 2 ti nakliang jong seng di dap do jikamen ba ki khot bat ni la pau ru nakliang jong i ba ni menjur ya kitu ki san ki principle ki bala ya bu da ardli ki jala hakaba penbet ya une purusam kitu ki principle ka kenthop ya history ka kenthop ya ka administrative convenient ka geographical continuity ka ethnicity but way ti kitu ki principle ya bangi la ban simba ki la ban wanra syakaban penbet no ya purusam bobia ti nakliang jong ka iswasi ni la bu ru on record ba ngimdi pat banailat ya kasarkar sam penon kam da gitu ki notification bat da gitu ki an ki ba lapas bat lale klem gajing bit jong kinong sensar jong ni hakipor baladep banwanra lang bat notification kam tambe ya ka block on block tu no beli ba pitip ki wanra ya ka notification harus nam khat kanai spa san kuai klem gajing menjur ki transfer da ki spa tali ki snong di kumi tu notification ngim di pensha ngila da pensai kumju uru kumi ga asam ru kana session ak khandai spa ru khandai bat ya kan notice ru kana session ak khandai spa nyokui ki bala exclude ya blon block tu naka mekhlia kumi kitu ki jajan ru ngila pensai bom dei pensha ban peron kam ka asam no bling isim ba kitu ki an lasna la ni lale klem ga jingbit jong ki nong ngalam jongi klem ga jingbit jong ka united kasi chen ke hil hatu kapor but what ka asam ru ngi yo ina kapor sa kapor khat khamtam mai usnem khat kanai spa san yo kala agree ru ban retransfer ya sibun tili kisnong wat na blok on blok tu tinggal keren saya kata kabar ngela dawaru nak sokar ba kamdei ban sya ya kasam bakan dang tamput hakini ki cika ko batumai obling ngela yo jing tip panalor kini ki 12 area different nalor kini ki khat artli ki jaka ya kini kasam ka persang betul wat seki jaka ki ba omdei kajing kini buat ngelayo jingti perlu nang ba kinong senong gi bofer bahaba regional committee kalen ban sengap itu kisnong ki ara akti bakwa mekhlia kadon kajing pressure kadon kajing penbor jong asam ta ban penthut itu ki beru beli ki ara akti ban desa mekhlia ila dawana sarkar ba kadi ban te lakam yakum kini ki jing sha pendik yakum kini ki jing sha penwit haga sarkar asam na beli lada kini kinong senong ki basa hakini border area ki sha pendik ki sha penthut dalil em nginom la ban wanra ya kasong su chos ngan ba de jing penbet yo putusan jing penbet yo putusan kadi ban honda waro bat kham tape di ban pediang de ki beru ki basa aboda lada kisim ki hima ki rai ki snong gi jongi kim pediang kan jenjar ba ban wanra yo putusan tinggi apil ya baro kan kerpat ya baro ki snong ki hima ki rai ba hot ni suthuk ki la tristom ba ban wanra ki kot ki map ki historical facts ban submit se ki council se ki dc ban penskem meta ka jinglo try jong ya lor khando ka siap re lada dia badang don mo ki we ki kot isla lan ki historical facts ki historical evidence ki badang dot kam bekinang ya penting au beli ni tip ba kanika komiti kedang don ya por ban pen biang basa ka we ka bangila dawakan yesoy lani kan ing yang taka settlement mikwa bahkan report soya ta apoka legislative assembly kala ban pensai so ha legislative assembly no habakut hi kai kabor ka banrai khadu yangi kabor ka banrai khadu yangi gede ing don bar tawan kamdei tang kasoka ki le sida ka bawan ra so ha legislative assembly ha jaka bakan don ke division
aja ka bakan don gaji ngepat jong ki kan hun boong ba ngihun ada lawan ra chapo legislative assembly le si kan don tang ko ngisur bat la ngila mal wara tang ko ngisur bat kan gaji ngeteli hukum kan ngapor sa boong ba ngin la ban penbet yo ni put usam bala ne sirnjan bat la ngi khen bhale mo kam shu tang sam phosnam kadi sispa sa sang snam ma da khen du khat praspa nyok ndu basnang kejing ya put na tu kan notification 1826 dah sekat pareng keladap sispa sausan senem kejing ya kajia put apa yang jongi bakasam but ladang ye trilang but ladang ye long serius hingga kimi tiba kan la ban penbet yo ne put sam but ladang la ban penbet mentah first phase how news senem le si tang chu sedang senem mai sa simpat ikini ki way pat ki benta ki bakan thup sa andru teli ki benta ki bakam bat bakam jor